Yabona umalume kulamalanga yazi umdala lo usekuya late yena ngiyanyekabi nale. Indoda umama nguxhothile lokwa. Ngizama ukuthi ngiyakhe umuzi wami ngihlalishe umama lo. Jana. Malume. Awu kanti yini manje ufuna umnyango lo? Malume. Yini manje? Yazi izinto ziyanyanyisa kana. Hayi wena ungazongitshela ukunyanya kwezinto zakho lezo. Always stepfather kamama. Kanti wena waye uthi mawudakiwe ngaso sonke isikhathi ufuna ukuqala inyaka inyova damn kuphela yonke indaba. Namhlanje ngosuzama ukuxotsha indoda kaSidudla wena stepfather wakho. Malume. Into yenza mxotshe. Mina lami sengizidathele izinqumo nje sengikhulile vese indoda. Isinqumo uyakhumbula ukuthi indoda sengiyakhila umuzi lapha. Lalela before siye lapha. Uyakhumbula ukuthi stepfather wakho lo uzalisa udadewethu abantwana abangaki? 3 yabantwana. Ababa 4 yena. So ngicabanga ukuthi mawuxotsha uyise laphana emzini wakhe endaweni yakhe. Leyo nto izoyenza ukuthi wena nabafowini abancane libe lobudlelwano. Kuyafana musi ukuthi siyadlelana noma sidlelana. Mina manje ngidonsa nzima bona baphila happiness. So mina ngihlale ngiphila nzima indaba ukuthi bona bathandana. No man. Yekela ukwenza izinto ezimbi ezikhangela eceleni man. Yekela ukuthi yazi indoda leyana kusele sokuthi akuvulela icala ungayisemi wena. Isikhuluma manje ngabe usemaselini wena. Kusasondoda kwayisikomba musa kuyaziwe ekhaya kwa. Isikomba umuntu ozele lo dadewena abantwana abayi3 kanti wena mfana nje uthini kanti wena. Ngazi mchana mongananzelanga into zakho zandezo. Kathesi you are going to rotate on the jail ngiyakutshela. Wakukhuluma isikomba uthi indoda sikomba into engaziwe ekhaya. Uyazwa ongazange ukhiphe wona inkuke lamatsiyani. Mina azonga. So uthi ukuthi indoda kalokuzeni ngamamakho awumele ikhiphele wena lokuzeni. Ayasiwa mose. Thina nginjeli uyamazwe wena wakunika. Nyamazi man. Wahlane yakhe. Wena awuyeke nomosha injabulo kanyoko man. Se fucking nonsense injabulo. Umosha injabulo kanyoko mtshana. Injabulo bale mina ngikhala. Ukhalana. Kahle sisengiyakho idladla nta. Ngakela i2 room yakhe. Ngayakhe yami ngaphili. Semfuna ukubathatha mbalethe lapha ekhaya. So sibanzima. Mina ngifuna umama wami uhlele emasimpeni lapha uvele kwana naso into ayikwenza ukukhipha mflo. Hey man. Wena kathi yini ongayifaka ekhaya? Ufuna umama wakho ufuna ukuyahlanganisa undwangu umalume wakho onguyihlo lolo lokuze lo mama wakho ubayenza abazali. Ikhanda lakho yazithatha ngendlela wafana. Kanti manje kuthi uma ngihambe abaprofit bengitshela ukuthi kumele abantu laba bahlanze ngenzeni mina. All of them ngoba sengihamba abantu abafika 6 bantshela into eyi1. So manje ngenze njani mina? Yabona ngabe uya-understand ukuthi umuntu lo mfowawo abawakho umuzi uzoyeka ngitshela abaprofit. Yazi so. Noma ngazi bebe 20 ba wrong abekachitheka nje lokutshwala nyana ngokho. Tshalo muthe imali yami. Hey man, ayilutwanga imali lepe. Mawuthi bayachitheka ngathi ngilutile ngisebenzele vele imali. But into engikutshela yona mtshana man asenzekala. Yekela ukuhlukumeza injabulo kamama. Lapha ke suthinte so injabulo ima. Bakhumbula ukuthi le 3 le abanawo wakho baba 4 yena batembele kuwe njengomfo wabo omdala. Khona manje wena usuzama futhi ukuthi ukhande another tenants ababa nawo wakho abancane. Laba abanawo wakho bazalwa yiso leso sikomba ongasifuniyo wena osixotsha isindoda kadade wena. Ngenxa ukuthi wena ufuna ukuhlanganisa undwangu ongumalumakho ukuthi adlale indima yokuba ubaba bakho for special ngokuthi aphinde abuyele embedeni wakhe loSidudla. Uyini oyilindeleyo futhi khona lapha? Ulindele ukuthi bazale futhi omunye umntwana uvuka basola futhi again ukuthi bazelwe ngephutha. Mina ngizange ngathi behlangana embedeni mina ngithe ngifuna ukuthi bebe sendaweni eyi1. Ngizange ngathi thatha le ngile embedeni ngathi ngizabe ngibakhomba. Alright. Before sekajana umalume wakho undwangu lo uku-understand yini ukuthi selomfazi lwanazelela abantwana. Umama wakho lo uyisolana indoda yakhe nale ahleli la. Yazi mfana umsebenzisa la. Yazi into yenza ukuthi ufuna ngangcono uma ukuthi wena ufuna ukuthi izinto zibe njalo ngithi mfana wami. Behambe beyohlala emzini wakho bonke boyi4. Lwana adobho wakhe
zihlangane laphana zibe yi4 emzini wakho. Amaphudzungu la. Sengigcine kuyizinto ongakwaziyo emzini wami. Yiyo kuphela isolution engakunikeza if ufuna ukuthi those parents for you behlala lapha. If ufuna ukuthi labana abazali bakho behlala lapha ndawonye. Yekela bedonsa. Manje awutshela umamami ngimagele i2 ngale. Lapha uhlala ku1 room esikotokotela emkhukwini. Okwamazenga kunethelayo. Ya uhlanyiswa imali dawethu. Ngoba ucabanganga wena lapha ukuthi lento izobhajisa ngapha. Lento is fucking nonsense. Ngizama ukuyenza ihappiness kumama. Ngijabulisa umama. Ubaba khona la uhlala le elokozeni le uhlala elokozeni le emkhukwini. Awulandaba manje ukuthi uhlala emkoteni or kanjani. Khona lokho ngikutshoyo ukuthi lento noyizama ufisa yenze ngeke yenze ngaleyo ndlela kuphela. Uma khona lapho. So malume okay wena unginikeza umbono nje malume ufuna ngenze njani? Hlala wena thatha umfazi wakho landela umfazi wakho lwana lokozeni ngale. La lo lamxotshayo. Yena lo esamxotshayo. Mlandele khona ngale nabantu abakho. Lihlala khona bhane ezindlini zeziyano zakhileyo. Hayi izinto amaphumelo omntwana. Yes, noma ngamaphumelo omntwana akube njalo. Hlala thatha donsa yakho itroller uhlale la lapha. That's my solution. I'm done. That's my solution. If ungafuni lokho awukunye uzobona ezulwini pha.